Kaunti ya Meru yoĩkaine makĩria na ũrĩmi wa mĩraa, na gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Igembe arĩmi rĩu marauga matingĩkira rĩngĩ nĩ ũrĩa maragirĩka nĩ kwaga thoko. Mamenyerete kwendia mũmera ũyũ bũrũri-inĩ tũrigainie wa Somalia, no nĩ ũndũ wa ũiguano wa mabũrũri maya merĩ rĩrĩa wahanĩte ta waregera, thoko yaguo ndĩrĩ yacoka kuma hau. Nakuo mũciĩ wa London bũrũri-inĩ wa Ngeretha, thoko ya gũtwara mĩraa ĩkĩhingwo. Kwa hivi sasa tumepata zinda kubwa kwa upande wa miraa. Soko imefungwa Somalia, soko ilifungwa London. Sasa miraa haina pahali pa kwenda. Ile unaona iko sambani saa hii iko na kama 16 days na hakuna mnunuzi. Rais Kenyatta alizungumza na ule president wa Somalia, wakaonelea kwamba uhusiano uwe ni wa karibu ili waweze kutatua matatizo yote. Lakini juzi tu tumeona kwamba wamefunga ndege kwenda Somalia tena. Tukabaki na swali kujiuliza, kwani iko nini tena? Wakifunga mipaka tena, miraa yetu itaenda tena. Gũkĩrĩ maroria thirikari kũmatia ndũgũ ya bũrũri wa Somalia na Kenya o ta ũrĩa ĩrekire na bũrũri wa Tanzania, amu mathiĩte ona mbere na kũgirĩka nĩ kĩrĩa matũire moyo-inĩ wa dhahabu yao. Pande yangu kama mkulima na mfanya biashara miraa, ningesi mheshimiwa wetu, rais wetu mpendwa Uhuru Muigai Kenyatta anjaribu kuongeleza hii serikali ya Somalia, wakubali miraa yetu iende huko, at least tutakuwa tumesaidika. Maana tunamshukuru sana, yeye ndio rais wa kwanza kuweka miraa kama cash kilo. Mbeleni ilikuwa haijulikani. Sasa na wenzetu wale hata pia wa Somalia huko maua wametabika sana, kwa sababu biashara yao ilikuwa ni miraa na hayo biashara nyingine. Sasa tunaomba mheshimiwa rais atusaidie tu, yani waongee na rais wa Somalia ndio aweze kufungua biashara ya miraa, ndio aweze kufungulia ndege za miraa huko Somalia, sio zinapeleka mzigo wa miraa. Ndio kidogo afadhali tu tunapata kenye tumekosa saa hii. Munini wa minister wa urimi David Osiani ni ariga gucerera arimi a miraa kaunti-inĩ ya Meru na kumerera thirikari ni irageria gucokia thoko ya miraa bũrũri-inĩ wa Somalia. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Wanjikũ wa Kimani.